turabashimiye tubifurije kugubwa neza mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 2024. Turi mu makuru yacu y'ikinyarwanda yo kumanywa kuri iyi tariki ya 28 z'ukwa 10 2024. Muri kumwe nanjye umushakamba Maurice hamwe na Sentama mwiriwe mute mwaramutse mute? Twaramutse neza turamahoro bwana mushakamba namwe. Natwe namahoro. Yego. Tugiye kugaruka ku ngingo mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turagaruka ku ngingo zigera muri 3 zose zireba kariya gace. Turaza kureba amakuru ajyanye nuko intare za Sarambwe aribo ARCM 23 baba bivuganye general wa FRDC baramukomerekeje ajya kuvurirwa i Butembo none akaba yaguyeyo bwana mushakamba. Indi ngingo turareba ingingo ijyanye nuko ARCM 23 twibaze nibiza gusenya ibirindiro indiri reka mvuga indiri no kuvuga ibirindiro. Yego. Indiri ya FDLR na Wazalendo turaza kubirebera hamwe turabigarukaho mu buryo burambuye. Ikindi tureba Kiliziya Katolika irimo iramagana ihindurwa ry'itegeko nshinga bwana mushakamba. Ahangaha twakwibaza niba umugambi wa Tshisekedi uza kuburizwamo. Niyo tuza kuganiraho nizo ngizo. Yego bwana Sentama murakoze cyane. Ubwo twajya kureba uyu general niba ngo ari La Fontaine. Yego reka turebere hamwe uyu general La Fontaine bwana mushakamba. Uyu yabanje kuba mu Kimayimayi, reka tukiti Kimayimayi, ariko aza kujya mu ngabo za leta abamo akomeza kubamo, ariko noneho mu mirwano iheruka kubera muri Warikare. Yego. Iheruka kubera muri Warikare vuba ahangaha ngira ngo ni umusibejo yakomeretse. Intare za Sarambwe arizo ARCM 23 zaramukomerekeje arakomereka ajyanwa kuvurirwa i Butembo. Iyo yavurirwaga ariko ubu ngubu akaba yamaze kuva mu mwuka bwana mushakamba. Yego. Inkuru ijyanye nabyo rero ni uko hano hari ubutumwa baduhaye mu rurimi rw'igifaransa. Baravuga ngo il est mort à Butembo, yaguye Butembo. Plusieurs affirment que d'ailleurs c'est le cadre qui est amené à Butembo. Abandi baravuga ko ari umuntu w'umuyobozi wari wazanywe i Butembo. Sikuri yitwa La Fontaine Sikuri, General Sikuri La Fontaine. Sikuri La Fontaine avait été sans position dans la lutte. Ngo hari igihe kigeze kubaho agenda ahinduranya kuri ababyita ngo ni icyama. Ubwo ahinduranyaga imitwe, parfois affilié au Pareko, rimwe na rimwe yagaragaraga muri Pareko, parfois contre Pareko, ubundi akabarwanya Pareko. Il était aussi parfois allié au M23, ngo hari n'igihe yigeze kuba muri M23. Il était comme Sendugu Museveni, baramugereranya na Sendugu Museveni. Sikuri était très appuyé par l'église CBK. Sikuri ngo yari umuntu ufatanya cyane n'itorero rya CBK, aba n'ababatiste hariya muri Congo. Yego. Des grands hommes de la CBK soutenaient cet homme. Abantu bakomeye bo muri iri torero rya CBK bamushyigikiraga cyane. Comme Kabido aujourd'hui, ubu ngubu ngo bakaba bashyigikiye witwa Kabido. Kumushyigikira rero bwana mushakamba, aba ngaba ni abantu bakomoka hariya muri Pinga CBK ni itorero rihafite ibigwi cyane, n'ibitaro bibarizwa hariya bikomeye biri hariya muri Pinga ni ibitaro babyita ibitaro bya CBK. Kugira ngo wabonye ko n'Igoma hariyo ibitaro bya CBK bwana mushakamba. Yego. Urumva rero ni abantu b'iwabo bagombaga kumushyigikira, ariko none kumushyigikira bikaba byarangiye muri rwa rugamba rwaberaga Warikare
uyu generale Sikuri La Fontaine ibye bikaba byarangiye yatashye. Bwana Sentama, ikindi bagomba kumenyaho uyu mujenerali ni uko hari ikintu abantu bagomba kumenya. Hari igihe byageze uriya wahoze ari perezida Joseph Kabila ahuza imitwe y'inyeshyamba itandukanye ayishyira mu gisirikare cy'igihugu, aho bariya ba Jean Pierre Bemba binjiraga mu buyobozi bakaba visi perezida, abitwa bano batandukanye bo muri za Rubero nk'abagenda nibagirwa amazina yabo, ariko bamwe n'abaminisitiri nabo bagenda gutyo, bamwita Mbusanyamwisi. Mbusanyamwisi, yego urakoze. Uyu generali rero La Fontaine ameze nk'aba generali Mugabo, aba ba generali Mayanga, nawe ni umwe nabo, twavuga ngo ni nk'umuvandimwe wabo, kuko nabo bajyanwe muri bahuje amateka. Yego, bahuje amateka, bahoze n'ubundi ari imitwe ari mayimayi, bahabwa FARDC, akaba ari naho batandukanira n'aba bajenerali autoproclame, kuko bahoze ari abajenerali autoproclame nyuma bagirwa abajenerali bemewe na leta. Uyu rero gupfa kwe ni imbaraga zikomeye za Wazalendo muri biriya bice bya Pinga na Walikale, kuko nk'uko byavuzwe burya iyo umuntu afite idini rimushyigikiye n'abakomeye muri iryo dini abakomeye, ariko kuba akuwe mu nzira, yararashwe agakomereka akajya kuvugwa, ibikomere bikaba birangiye apfuye bimwishe, hari icyo byongereye mu Ventura kuyorohereza gufata Pinga ndetse n'ibindi bice byo muri Walikale, kuko ngira ngo uyu nguyu yarapfuye. General Guido Shimirayi yaciwe ukuboko, urumva we yarahahamutse, ntabwo ashobora kwitambika imbere y'intare za Sarambwe. Ikiriho ni uko twavuga ngo biriya bice birimo ibindiri yaba FARDC cyangwa hahandi aho agatima ka FARDC gasigariye Pinga n'ahandi byegeranye, hose biragaragara ko intege zaho ziri kugenda zigabanuka uko bwije n'uko bukeye. Bwana Sentama. Bwana Mushakamba, ndagira ngo tugaruke kuri iki kibazo ipfa ry'uyu generale Sikuri La Fontaine no kuba ziriya regima ebyiri za gisirikare ziri hariya Ipinga zanze kurwana, bikaba bivugwa ko zishobora kuba zakwihuza na ARCM 23 ahubwo zigahindukira na leta. Bwana Mushakamba, ipfa ry'uyu mugabo no kuba bariya bacitse intege bashaka kwiyunga na ARCM 23, ibi bintu bibiri wabihuza ute? Bwana Sentama, kubihuza ni kimwe n'uko abangaba izi regima n'abasirikare ba FARDC baje badamenyereye hariya, kugera hariya bagasanga umujenerali bahasanze ufite imbaraga yishwe cyangwa yarashwe yagiye kuvugwa, bakabona hapfuye abasirikare babo benshi, bakabona ntaho guhungira hahari, bagomba n'abandi bafashwe. Bwana Mushaka, yego, abandi bafashwe, nta kindi bagomba kwemera bakamanika amaboko cyangwa se bakayabangira ingata bagahunga, kuko abari bahazi bazi aho bakwihisha, bazi aho bategera umwanzi, bazi aho batera imbunda bakarasa kure cyangwa bakarasa umwanzi neza. Niba bamaze gukurwa mu nzira, ubwo wowe w'umuvantara waza uvuga iki? Nta kundi no kuyamanika. Bwana Mushakamba, yego rwose. Ikindi umuntu yakwibaza, bari bahereye Ipinga hari n'ahantu hari ikibuga cy'indege gito kandi cyabafashaga kuko bazanirwaga ibikoresho n'ibindi bakeneye, bityo bikaborohereza. Bwana Mushakamba, nari ndimo nsoma amaganya ngiye kuvuga ngo nka ya Yeremiya, ntabwo ari nka ya Yeremiya, amaganya ya Justin Kabumba, aho arimo avuga ati ARCM 23 zirimo ziregera Pinga ku buryo zishobora gufatana cya kibuga cy'indege twari dusigaranye hariya. Bwana Mushakamba, kariya kabuga k'indege karamutse gafashwe, ingabo ziri hariya ntizongere kubona ibikoresho, ntizibone n'ubundi bufasha, cyane ko hariya ni inzira z'amashyamba, nta mihanda ihaba, n'inzira z'amaguru kuzibona ni hamana.
ibyo byaba bivuze iki ku rugamba rwo muri Warikare ARCM 23 irimo irwana na FARDC? Ugana se nta mapinga isobanuye ikintu gikomeye, kubera ko iyi pinga niho ibikoresho byanyuraga, ariko nanone niho hatumaga imizi niho hashingiye imizi ya Wazalendo, kubera ko izi Wazalendo n'izo FDLR zibayeho kubw'akazi zikorera abafatanyabikorwa babo bakomeye, yaba ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abandi. Ariyo mpamvu uzahasanga ikibuga cy'indege ariko ukahabura umuhanda. Abo bafatanyabikorwa baraza bakahagusha indege, bagapakiramo amabuye y'agaciro yibwe, yasahuwe, yacukuwe mu buryo butemewe n'izo Wazalendo na FDLR, ubundi akajyanwa. Rero utaje kuzana gufata amabuye y'agaciro ntabwo azohereza amafaranga, nta nubwo azaza azanye intwaro. Ibyo byo ntibishoboka. Bisobanuye rero ko umunsi pinga yafashwe bizaba bivuze ngo intambara yo muri Warikare irarangiye, intare za Sarambwe zayibohoje yose. Birumvikana Bwana Mushakamba, cyane ko buriya n'imiterere ya hariya ni biraca intege FDLR n'Abazalendo benshi bo mu bice bitandukanye, byaba ibyo muri Warikare ndetse n'ibice byo muri Masisi bihegereye. Urabona nk'abakoreraga ibibwe bafashwaga na bariya nibo babashyikirizaga ibikoresho, hariya bibwe nabo baraza gucika intege y'aba FDLR n'Abazalendo bahakoreraga. Sange noneho hariya urugamba ruroroshye, ahubwo jewe uko mbibona urugamba ruraza guhindukira rugaruke mu gice cyegera Masisi territoire, kuko hariya rwirangije rwose. Bwana Mushakamba rero reka dukomeze turebe aho bijya, ariko tunasesengurira abakunzi bacu kugira ngo bamenye ibibera hariya. Ese noneho pinga iramutse ifashwe noneho ni mu maso mu mboni zawe urabona ari ikihe gice kindi cyakurikiraho wowe? Bwana Sentama, ndabona biraba ngombwa ko twita tubihuza na ya ngingo ya kabiri twari kugeraho yuko M23 isa n'igiye gusenya indiri nyamukuru y'izi FDLR na Wazalendo. Ikiriho ni kimwe, pinga nimara gufatwa ibi bice bya Masisi zone nazo byo bizahita byikuramo, kubera ko umutima wa Masisi zone cyangwa w'abarwanira Masisi zone n'ibyari bibatunze byose byavaga pinga. Ibyo rero bikaba bisobanuye ko ntawe uzarwana azi ko atari burye, ntawe uzarwana azi ko imbehe ye yubitswe, ntawe uzarwana azi ko amashyiga yatekeragamo yamaze gusenwa, cyangwa se inkono yariragamo yamutekeraga ibyo kurya itagihari. Bishatse kuvuga ngo hariya nihafatwa bizaba birangiye. Mbihuje rero n'ibyo nari mvuze by'irangingo ya kabiri, iriya pinga nubwo tuzasanga iriya mitwe itandukanye FDLR n'abandi baragiye cyangwa bari bafite ibirindiro za Rucuru ndetse n'ahandi, ariko nyamukuru yari pinga, kuko na nyuma y'uko M23 yagiye ibahashya ntabwo wagiye ubona ko bagiye basembera. N'ubundi basemberaga bagana Goma, abandi bagana pinga nk'ahantu bafite indaro nkuru. Rero irandaro nkuru nimara gusenwa uzaba ureba FDLR zizabogoza, nabo ubwabo bazasubiranamo bitewe n'uko inzara izabica, ubundi batemane barwane, tuzajya twumva intambara za hato na hato z'uko barimo barasana. Nibyo koko, reka tubwire abadukurikiye, tubabwire impamvu pinga tuyita indiri ya FDLR na Wazalendo. Pinga ni santere ikomeye, ni santere iba mu bucuruzi cyane cyane bw'amabuye y'agaciro. Pinga iriho icyo kibuga cy'indege, pinga iriho ivuriro, pinga iratuwe, pinga niyo nzira, niho baturukaga nk'imuhira baza gutera baciye Karembe, bagatera ibice bya za Gashuga, bagatera mu bice by'ibibwe, bagatera mu bice bya Rucuru, biriya za Kikuku hagabana na Warikare. Biriya bice babiteraga baturutse pinga n'ibikoresho byinshi niyo byaturukaga. Buriya rero ni
Guido niho iwabo, niyo nkomoko yabo, niho iwabo. Yacitse urutoki rushize, ariko Ping iramutse ivuyeho noneho yaba ari amaboko yombi amuvuyeho, kuko nta kindi cyiciro bakongera kubona. Byaba bimurangiranye, ni amashyamba, noneho hafi hazajya ni ukumanuka epfo za Warikare, hakari hafi aho ngaho, nabwo agenda amenengana mu mashyamba. Iyi rero niyo mpamvu Pinga tuyita ibirindiro. Bari barayubatse, FDLR zihafite amazu, zihafite ubucuruzi, ubw'imbaho, ubw'amabuye y'agaciro n'ibindi. Hakaba n'ikibuga cy'indege kibafasha kujya kugurisha biriya baba bakoze, byaba ari imbaho, byaba ari na zahabu n'andi mabuye y'agaciro n'ibindi bacuruza. Bwana Mushakamba rero, ukurikije ibyo ubutunzi bari bamaze kuhagira muri Pinga, n'uburyo Pinga bayikoreshaga batera biriya bice byo hafi yaho, inzira z'ibibwe, inzira z'ihura, inzira za Karembe, Gashuga, yemwe na Mweso, ntawashidikanya ko hariya haba hakwiriye kwitwa indiri ya FDLR na Wazalendo. Ibi rero mu nzira yo kurangira Bwana Mushakamba, nibyo inzira yifunze. Bari bafite inzira imwe basohokeramo, ari ukuzamuka i Karembe, ntabwo bashobora kuhaca. Igice gisigaye n'epfo mu mashyamba bazamenengana, gutyo bagende barorongotana, bazagera ahandi kure, ariko ibikorwa byose bakoreraga hariya ntabwo biza kongera gukunda, cyane ko bafite impungenge. Wabyumviye Kabumba ibyo yavuze. Yego, nshobora kubigusomera Bwana Mushakamba kugira ngo wumve ko nta mikino irimo. nta kibazo. Ni Justin Kabumba, ni umunyamakuru, ndetse ajya anakorera amwe mu bitangazamakuru by'i Burayi. Yego, nka France 24. yanditse ati combat intense à Warikare, imirwano ikaze muri Warikare. Les rebelles se rapprochent de Pinga. Abanyeshyamba ko bita, ariko ubwo aravuga M23, ko begereye Pinga, barimo basatira Pinga. Un village stratégique avec une piste d'atterrissage. Ni ahantu h'ingenzi cyane kandi hafite ikibuga cy'indege gito. Menaçant de paralyser les activités dans la zone. Bashobora no gutuma ibikorwa byose byakorwaga hariya bihagarara. Rapporte plusieurs sources dans la zone. Niko isoko zitandukanye z'amakuru muri kariya gace zibitangaza. Le vice-ministre de la Défense, Sami Adubango, a affirmé que les FARDC sont déployés sur le terrain pour contrer l'avancée des agresseurs. Ngira ngo aha yavugaga vice-ministre w'ingabo ko yemeje ko FARDC ziri muri kariya gace kugira ngo zihagarike gukomeza gufata uduce kwa ARCM 23. Ngira ngo ibi yabivuze biriya bindi bitaramenyekana, bitaragerwaho. Iyi ni inkuru ashobora kuba yaranditse ejo. Noneho ubihuje na biriya byavuzwe n'abo muri Demiapo, na biriya bagaragaza bindi, n'ukuntu abaturage bariya bavuga bati hari ingabo turimo tubona mu misozi iri hafi ya Pinga, batasanzwe, bashobore kuba ari ARCM 23. Ngira ngo iki ngiki umuminisitiri yavugaga, n'ubwoba bwa ziriya FARDC ziri hariya, hari impungenge ko zishobora kwimanikira amaboko zikigira muri ARCM 23. Ahangaha yibeshyaga cyane. Noneho la situation reste tendue, ati ibintu birakomeye. Ngibyo nuko nguko bimeze Bwana Mushakamba. Bwana se nta mikihari ni kimwe, bagomba kurwana kuko ntago Pinga yahava batahamenekeye ari benshi.
ukurikije uko bitambitse muri Karembe ni nako bazitambika byikubye kuri Pinga, uko byagenda kose barimo bisuganya kuko ntabwo bashobora gupfa kwemera guhara Pinga. Ikindi bwana se nta mugomba kumenya nuko gusenyuka cyangwa se kwamburwa indiri kwa FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC ya Pinga binasobanuye gushegesha bikomeye cyane MONUSCO. Ngira ngo indege ya MONUSCO yagaragaye itwaye uyu General Guido Shimirayi Ipinga. Ahangaha ni hamwe mu hantu hafitiye akamaro gakomeye cyane MONUSCO. Rero ugereranije induru yavugijwe na MONUSCO Rubaya yafashwe n'uyu munsi bakivuza, noneho Pinga niba yamburwa noneho birabibindi, kandi wabonye ko byatangiye gusakuza. Ni ikigaragaza n'induru inyuma ya zawo FDLR, ya zawo Wazalendo, ya wa mutekano muke uhora mu burasirazuba bw'igihugu, kandi byitwa ngo MONUSCO hamaze imyaka n'imyaka. Ariyo mpamvu byitwa ngo baritwa ngo bararinda, ariko ntibarinda, ahubwo nibo basenya, nibo bazambaguza, nibo bazambya ibintu byose. Bwana Sentama, ikiriho nk'uko twari tubivuze, Wazalendo zatakaje Rubaya, zikaba zigiye gutakaza Pinga. Byarangiye, intambara ntibazongera kurwana kuko morale ubwayo bari bafite nkeya, ntayo bazongera kubona, niyo nkeya, kuko niba bacukuraga amabuye y'agaciro bamwe bakaba bariye, abandi wenda bakima abandi bagasahura abaturage, ubu noneho usibye kwemera kumanika amaboko, kuko n'imbaraga zo gusahura no kugira umutekano ntazo bagifite, usibye imbaraga zo kugurisha imbunda ngo babone icyo barya, bakomeze bahunge cyangwa se biripotinge. Bwana Sentama, ko ni ukuri bwana Mushakamba, reka dukomeze tugane ku ngingo yacu iheruka. Muri ibi bihe humvikanye cyane cyane igihe yasuraga umujyi wa Kisangani hariya muri Copo, yumvikanye bwana Tshisekedi avuga ku mugambi wo guhindura itegeko nshinga. Bwana Mushakamba, uyu mugambi rero ushobora kuba ufite imbogamizi, hari abawitambika badashaka ko biba. Bwana Mushakamba, ese uyu mugambi uzagerwaho? Kiliziya Gatolika nayo ngo yaba yahagurutse. Biragoye ko umugambi wa Tshisekedi uzagerwaho, kuko azaba atangije intambara ikomeye, nubwo atangira yitangiza gake gake. Iyi ntambara Tshisekedi akurikije noneho n'izindi zimukomereye, hiyongeraho iyi ntambara yo guhangana na Kiliziya Gatolika, guhangana n'indi mitwe ya politike itavuga rumwe nawe, ntazabishobora kubera itegeko nshinga. Ngira ngo n'abacecetse nabo bazahita bazamukira aho ngaho, ubundi Tshisekedi yisange namwe mu maboko yishingikirije amuvuyeho. Bwana Sentama rero, abagize inama nkuru y'abepiskope ya Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bayita Cenko. Bwana Mushakamba, yego, mu kwamagana uyu mugambi bagize bati, aho byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa Cenco, yagize ati, yitwa Musenyeri Donatien Nshore, yagize ati, ni icyemezo cya politiki, ariko ku ruhande rw'itorero na sosiyete sivile tubarizwamo dutekereza ko ari ikintu gikwiye gucibwa intege. Ntabwo izi mpaka ari iyi ngingo zitangiye, ari kuri iyi ngingo, ntabwo izi mpaka kuri iyi ngingo zitangiye ubu, zatangiye mu mezi 10 ashize. Perezida arabizi ko ikibazo atari itegeko nshinga, ahubwo ni imibereho y'abaturage. Yasoje kandi avuga ko asaba Perezida Tshisekedi kwisubiraho, naho ngo bitaba ibyo umushinga wo guhindura itegeko nshinga ushobora guhungabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurushaho. Bwana Sentama, nibyo koko Bwana Mushakamba, kandi si we wenyine wabivuze, hari babivuze. Ngira ngo uribuka ibyo duheruka gutangaza byavuzwe na Martin Fayulu. Yego, hari n'abandi. Bwana Mushakamba, ibi ngibi iyo birebye urabona Tshisekedi bizakorohera cyangwa azagera aho abireke? Tshisekedi ntabwo azava ku izima, kuko arabikeneye cyane, kwimanda ari kurya ni ya nyuma, ariko hazaba ni naryo herezo rya Tshisekedi. Nicyo kintu nakongeraho cyabisobanura neza.
urakoze bwana Mushakamba, ntabwo bimworoheye kuva uko bagenda bamuhagurukira batandukanye, ndabona biza gukomera. Reka dusoreze aha ngaha amakuru yacu, twifuriza umunsi mwiza abadukurikiye, kandi abashya tunabasaba ko bakanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, banatwandikire ahanditse comment baduhe ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Yirirwe neza, na Sentama. Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bakoze cyane, ndabashimiye. Bagire umunsi mwiza, bagarike n'ubugingo.